National Identification Registration Authority NIRA baragayiri nyakazoba no kucarangira butunu kandi bakiteka mushana ngo barekeraho ihurure bene gendo misho yo kwandika busya indangamuntu no kuzigarra busya naba barkwenda indangamuntu ensi nikijukwa hongo mu mwaka gutitira amabiga umukwezi kwa katane 2025 hona bakaragayo ab'ikitongore cya NIRA okufutandikira ahameruka batandika ihuriro yabo yo kwandika bo n'abanyayuganda muri mwangiri ya Uganda n'abarkwenda kutunga indangamuntu kandi hono mu kuganiraho n'abanyamakuru rya Nyakazoba uri muhandiki omukibina n'igice cyo cyumwe cya NIRA Claire Orama yarige no kugira ngo abantu bakwiko bukikuru 2018 katonyeza bushato no bargireyo no kutunga indangamuntu zabo kugarwa busya okuruga haryabo abantu babemba hika miliyoni 15 n'ubutonyeza 8 ababemba teka okuja kwehanditsa. Every record that we did have in the old system is now present in the new system. So 100% achievement level to the extent of migration. In regard to renewals, changes for particulars and offering first IDs for people that had a NIN, we were looking at 15.8 and we have achieved 14,311,877, a performance of 90.5%. Nagira ngo indangamuntu zo kwikubukikuru mukaga nakatonyeza ubona nazazirigire no kushora kandi zikahebwa yo zo gukora ubucweka 37 okorga hari yezo miliyoni 17 no bucweka bubiri ezbe zitekatekwa okubasagaba. We were also supposed to enroll 17.2 million Ugandans. Majority of these were children, minors, who do not access service of their own accord. So the ability to access service was totally dependent on an adult, a caretaker, a benefactor, or a parent. And as we have always engaged that there was a bit of sluggishness in this area, it is painful to report that we have only managed 37.3% to this end. Obwahati nagira ngo bukikuru bukikikumi obwendangamuntu zabasize kushora bito aharyezo obucweka bubiri nakatonyeza butano abantu babaze kuziha yo kandi bazino mushaho zabo ekikumanyisa ngo izindi tizakashikire bantu. In terms of printery is a function of people that qualify for a card. Printery is a function of the idea that someone needs to qualify for a card to get it. So not everyone who is enrolled qualifies for a card. And therefore the target for our printery is a function of processed data that now is ready to culminate into a card. By the close of business yesterday, we had achieved 10,152,559, which is commendable, to the extent that we had 14 million on the people that were card related. Of these cards, ladies and gentlemen, we have shipped and therefore dispatched to the different 146 districts of this country 7,261,435 cards as of yesterday close of business. Now, Orama nayo njya no kugira ngo okohereza abanyayuganda bari yo munsi za heru endangamuntu zo kwerekana n'abanyayuganda nko mu mahanga hari mu Dubai, UAE nangwa nagandi cyatandika hiri ya Nyakazoba mpaka hizo ryo rakashatu ecyari kugira ngo bona bari yo kwa hero bari bucye ngo bayijombera mu muramwogo. Cards issued also as well by yesterday close of business were 2,581,457. That is now 35% of the 7.2 million cards. Out of the cards dispatched, 7,200,000. Zasimwe kagisa ahabwa GNTV Hagarkoski twaiza kweyongerayo yo polisi yargayo no kushobora ahashonga ahabwaki ekiriyo mu maka go Sir Robert Kyagulanyi Ssentamu or president w'ekibina ekya National Unity Platform NUP kandi hona nabo wabayizimbira mu karuru akarje no futerwa omukwezi kubanza 2015 ahabwa mukuru w'ihanga kandi abukibina ekya NUP bargayo no kugira ngo bwahati bakiriyo mu makago ukubasa kushobora eshonga zikiro ziteganisa nango no kureba
aba obusinge kuwa kubasa kubukara omundu muyangiria Uganda ebyona byarigeno kugambwa uri omugambirizi wa polisi tindijo kurekana w'ekitensa kituma rusoke oyarigeno kugira ngo polisi nebe ine buntu buke obwe kuba necyondoza na habwe ekyo nikice kiri mu maka ga Kyagulanyi okutereza enshongezo. We are still having presence around the precincts of his home, like I shared earlier, and I have also shared before that we are doing it for security reasons, in the interest of the security of the country. The question as to what offense has he committed? If he commits a very particular offense, like I said earlier when I was talking about these issues, we would certainly either invite him to police or arrest him and take him to court. But at the moment, just know that there are very specific operational postures around his premises in the interest of national security. Damare asked about whether there is a curfew. There is no curfew. There is no curfew. A curfew is a highly restrictive measure on movement of persons. We are not having curfews around. What we are having are spot checks in the interest of security and in line with the execution of our duties. Under the law, the police is allowed, the police has the powers to stop any person and check you. And out of that check, I would like to further bring to your attention that police can further make arrests arising from that check, can also do seizures and impoundment of items in the interest of an investigation or something that could have been identified arising out of that snap or stop check. We appeal to you to continuously remember the powers of the police. If an ordinary person was to put up a snap check, that would be a totally different matter. But if it is police, and Uganda police in particular, we have that power. We are not the only ones who have that power. Even other police institutions in other countries. So I guess that one is clear. Njirayo omugano mahurire gitagarukotya bwanyuma yesande nke mwenebero kugwamu ebigezo by'ecyamushanju ebyakozwe umwaka ogwiro gw'ibirabinetano kushora nangwa na arzate zikargaye n'amashomero n'abana bakarebe babasize kora obwa hati twargayo no kutunga akagisha kuganiraho nomwe ahabeji abarije no kustamira ebigezo by'ecyamushanju kandi akakora kurungi bitu ori kugira ngo amasiko geye gabasa koma cyamushanju ahabwo kuba school fees yo kuzomusini wanu tine hakugireba na yatera tine cyakubasa kwetungira ningashono kweyamba ogutendijo kurekana w'ikitensa atuherero neti mu myaka 17 obutabasa kunansana omuri Kampala ari kutura nomwe wabaze kumuyambaho omukushome cyamushanju ahero neti yarige no kugira ngo ubuzuma abari yo kwa heru babase kumuhweraho ahanambaze yezi yabasa kushomera zensu kugira ngo bundi akatunga ka school fees kandi kiroto cyeye ecyo kubamushaho cyugumizamu yaheza kutunga bazirakisa bakamuhweraho omukushoma no kweyongera yimishomoye
Mbwa nyuma y'ebizamu bye kyamushanju okubasa kurugayo n'okushora ebyakozirwe omwaka gw'2025 kandi abaana bakareba obuzima oku bashikire n'oku bakozire obwa hati ebyanyakazoba twarugayo n'okutungaho omwana w'obwishiki arikumanywa Katuhire Ronette w'emyaka 17 owarugayo n'okwiterera omuranga nangwa n'okushaba Abanya-Uganda abakubasa kuba baine mu sente bakamuhereza obuyambi ahabw'okuba ogu nayenda kuza omu senior 1 okuza kushoma n'abandi nangwa nk'abandi okuba kushoma. Amazina ganje ni Katuhire Ronette ine emyaka 17 kazarwa omuri Ntungamo omuri Roho niaha abarumuni bande abona nishaba obuyambi omushomo yanje nkatandikira omushomo lya primary omu kyaro kitu nahika abazire banje tubabona sente nyingi zo kubasa kunshomesa nabona director wa Golden Bells omuri Mbarara yanyeta kumpereza obuyambi yanshomesa namara kyamushanju. Omunyamakuru witu hiyaza kurondera omwiherero ogo ona yamushanga omuri Nansana ya Kampala yanaturayo n'abantu batari bamwe na bamwe abatwire mbamukwatiraho mu kushoma kweye na munonga mu kwezi kyamushanju yarigayo no kushitama kuganiraho neitwe. Katuhire Ronette naragenda kugira ngo akashitamira ebizambiye kyamushanju omwaka ogusitira amabega kandi ubuzima yija kozereje kimuharirizo kugira ngo ubundi akaza omusiniya yo kubanza bita kasente kachiro nikamweteze mpi ahubwo kubatakareba nasitamira PRE yanje omwaka ogwire natunga mwenda first choice yanje kagiteka bwera nyanji konka abazire banje tubabasize kubona sente za kubasa guntwara bwera nyanji akuba family yitu turuma abana bingi turi abana mukaga nyine yabandi abandi nyuma abandi omisho kandi bona mbenda school fees abazire banje tubakabasa kutubasa twena so abarukunda abona nisha obuyambi wene cyo bakwasa kumpanka basare ebyo kukoresa nkayishomero babasa kunyamba nimbasa kusima. Omukuganira nawe omurungerezo bundo kureba yana basa kurumanya ninga shata kutubiha yaba yashomere Ronette yaragenda kutwereka buzima kw'Icyingereza ariko kimanyeki kandi hona twamushango mu bitabo bye yarikora barabamu ariko nane byakozere yaragenda kugira ngo atwire nahwerwa ho munyambabazi ngo bita bwa hati ebyeye nawe byakomaho. I have been being helped by the director of Golden Bells Primary School. She phoned me when I was from a school in our village and she offered me a sponsorship. She helped me to finish my primary 7 and now I'm here seeking for help if anyone can help me and I achieve my goals. Omukushobora ahabyeka yabo naragaye no kugira ngo abazirebeye naboro runkunku kandi ubwa hati bakazarwa abana mukaga ubwari umwana wa kabiri bita kabe nahura naenda kushoma akuba naenda kuba doctor kugira ngo sente tubazine ikiroto cye kibasa kuja kwerekerera kityo. In our family we are 6 children. I'm the second born and my parents are not able to pay the school fees because there are some children who are there behind who follow me. They need school fees. Even the one who is in front of me needs school fees, so they are not able to pay the school fees and I'm here asking for help. Aho yaragaye no kutugira ngo ubuzima bararahurre okushaba kweye abase kumukwataraho kandi atakubasa kumukika buzima atera hanambege yatushomera okugira ngo bakamurabizaho cyo ekibaramuhereze nk'obuhwezi kandi atyo agarica hishomera. Wana ndakumanya ibiri kukiraho basa kutera riyeje namba 0 mushanju inshanju ni 2 5 nina 36 55 eje namba eriyo mazina gamore cyakuhire nuwe yabena nkwatiraho director wa Golden Bells Primary School. Shila Aine ahawa GNTV agaruski.
ebyo nebyaro neti okubiraho rugenda abagizarakisa ngire namba ye mwagihurira mbase kumurabiza ho buhwezi obundi toka manye kirote cyo kuba omushaho kikabasa kugumiza muno kugenda omisho obwarukuza ishomero kandi akahumurika nabandi omukirasi cyo kubanza ningashi siniye yo kubanza aharire nkoro taiza kuyongerayo wowe kibina ya National Unity Platform ogutendije kurekana wikitinisa Honorable Rose Narbowa yargayo nyokuye yo mushango gwabe hababire owikitinisa Honorable Justin Nameli okwo muri Masaka arkwenda ngukote muremese okubasa kuzo mu rupapura nangwa akaba gazetted nkomunyishengero wabantu bateri akaruru ahabwa Masaka City obwa hati izo bari anywa bazyo urupapuro ro ni ngashiga gazete basize kurgayo no kushora kandi yayerekana mere ko babaze kumuteka mu cyumanyisa nguno munyishengero kandi ategerizo kurahira ece Narbowa arikugira ngo ecyo cyamusigire kagira ugundo muringo ubwo yakubasa kurabiramu okurango yaremesa na mere okubasa kugumizamu ari umunyishengero kandi nuwo yabira singira karuru cyanaku nti olunaku lweggulo gazeti yafulumye ng'egaseti nzo omuntu gwe mumanyi obulungi nti teyalondebwa bannansi teyalondebwa bannamasaka wabula yalondebwa kooti ekyo tekitujjaako buvunaanyizibwa kwongera kupasuwinga application yaffe eya civil revision applications ziri ebbiri eya interim order ne administrative orders tugenda zirikolinga kuba ziri rendered nugatory tezikyagasa kubanga zibadde ziyimiriza okugazetinga ekyo tetukyasobola kikola tetujja kudda mabega tusaba abalamuzi yonna gye muli tusaba abantu bonna abasobola okwogerako n'essiga eddamuzi tubeegayiridde wabeewo obwenkanya ffe tukaabira bwenkanya wabeewo okutunula mu civil application yaffe eyo mu bwangu ddala nga bwe kisoboka tuweebwe obwenkanya mutunuulire muwe bannayuganda essuubi nzigale naye twategeka applications zaffe by Monday sawa 2 twali ku court nga tulina application ya civil revision ku nsalawo y'omulamuzi nga tulina application ya administrative orders ne application ya interim orders naye twatuuka ku court sawa 2 nga wasibe neziwera sawa 3 nga tewali muntu yenna neziwera sawa 4 okutuusa lwe twaleeta ab'amawulire bakwate embeera eri ku kooti kati ndooza registry awo ne basobola okuggulawo twatwalayo applications zaffe ne zibeera well received ng'ennaku z'omwezi 2 ewa deputy registrar application for civil revision watumanyi nti application for civil revision yandibadde etunulwamu omulamuzi ali ku kooti awo omukulu w'abalamuzi abali ku kooti awo judge owa high court naye baziyita ne baziweereza ate e Kampala ewa deputy registrar e Kampala nga deputy registrar ayina ate ziweereza wa principal judge honorable principal judge kyokka twategeezebwa nti abalamuzi baalina conference naye it's not an excuse olwa agency eyali mu issue eno ate nga yali ekutte eggwanga lyonna nga waliwo injustice ekoleddwa ate nga tuba tunuulidde ng'abantu abalina okuwa justice eri bannayuganda eri abalonzi ab'e Masaka ate nga naddala nti ekintu kino kyabasanga nga bonna bakuŋŋaanye wamu ne chief justice nga naye waali twalowooza nti wajja kubaawo obwangu waakiri files ezo zibeere allocated eri omulamuzi yenna oba deputy registrar yenna asobole okuwa orders at least administrative orders ebirala byonna byandiganye naye administrative orders kubanga ezo ze orders eziweebwa katugambe nga mulabyewo embeera nti abantu bagenda kwetema oba lwakibanja n'oyimiriza maybe for 3 days ne musobola okwetereza then ne balyoka bawulira interim orders oba ne bayingira mu civil revision ey'omusango gwe twali tumaze okuwaaba nga tuwaabira empoza y'omulamuzi etaali ya bwenkanya so bassebo ne bannyabo ekibampisizza kwe kutegeeza bannamasaka bangi babadde beebuuza kiki ekigenda mu maaso nfunye amasimu mangi nga bannamasaka baagala kweyiwa ku nguudo abalabaga ntugende ku kooti tubanje obuwanguzi bwaffe ffe twasalawo obutateeka baana b'abantu mu mbeera ate eyongera kubateeka mu kunyigirizibwa
bana abantu oluusi olulimi olw'okwekalakaasa tebaluwulira kyokka ate twesanga abaana baffe bangi nnyo baggaliddwa mu makomera kakati ne batudivatinga mu kifo ky'okugoberera obuwanguzi bwaffe ate tudde mu makomera nga tujjayo abo be bakoze eki be basibye so twagala obubategeeza bassebo ne bannyabo bannayuganda yonna gye muli titetutudde. Caroline Alo ahabwa GNTV Agarkosi. Twaiza kurugoko tukagaruka mu burenje bwizo bwihanga lya Uganda aha no mu district ya Rukungiri obwa hati abanya Uganda na munonga ba district ya Rukungiri barigire no kwigwa okugumana bebikira kandi obundi tokamanya nyense yabo ekabasa kuruga yebonera ebanungi aho kwebikira nango no kosa kasente akaba babikire omabikiro gisente gataragamunagamo ebyona birigire no kugambwa Abel Matita oriyo mu bici wibikiro erukumanywa keri yabo yanje sako omurukiko rubaze kuba hizo ari anyuma abazyo bo ahagati yabo abebembezi basakwejo nangwa nabantu abo kubika omusako Matita arije no kugira ngo okugumana beyegesa omuchwe gwo kubika nikiyamba ho munonga na nyensya obunda kasenta ako ogire twakoramu ekifutungura ecyanga amaka ningashi emiturre yawe nkomuntu. Abantu mu district ya Rukungiri nangwa no municipal yona barga no kushabwa kuba basa kugumana bejumbero mu cyo gwo kubika kandi nangwa no kwebikira nyensya bantu benda ngo bundi nyensya yabo yongere kugira kitangara kandi yongere kubonera abo byango mbebikira naho bo ni kwabura ngo utandike rizo wayitera mu kifuba je ndi musisi ubuzima cyo nuko sheneza abamarika bashikiriye n'abandi abo butumwa burigire no kugambwa uri mu biki wasako erukumanka yabo yanje sako Abel Matita omurukiko ruberutebekanisiibwe orw'abanyakakiko nangwa n'abantu bona nabaruko biko musakwejo ori wabo yanje sako orubire omurukungira ahira muzere kumanka ya All Saints Church erukushanga mu mashuma ga division ya Rukungiri municipal rero zasigara bona kugira ki kukati twena mutwinjire twinureho tugire mutarenda tubanze twashohoza kunkaka senta kuturakwati ubanzo giro techeka kiti naza kugira ki nyina mutwakurga twena tugende tucicirize ngo akasente kona kora kwati oro ryo kwinjira umuzi bishingize ngaye kashaje ugirote nayi ngo muzi bambe cyakashaje konke kumita yawe nkumibe ugirote ni histoire ziki haza yono teka mwe kumibiri desendege Matita arije no kushobora kugira ngo okubika kake nikiyamba ho munonga nyense yawe kandi buzumejo na wacegeso mwana we nakora kumanya kubika kandi akasente kakubikwa nona nikayamba nyensya ombizubu ningo mukwitungura kunka wa saving kumibiri za burijo omusandenzi wazingaye umutwara ubwo no tatira mu rwamukaga umutwaro wakubaza ukabaze sande ukabaze yakana ukabaza umwaka amwe togurira abana bawa omukurisi basebe kujwana akasente kace mpora eventually kabaka hamwe kamwe n'ubaki nyina mutwikiza na twakurga twinreho twineho abakucira kugira ngo namuno n'abakazi kwari kurgaha ainde sente kumtware 5 mu nshaho akazo mukatari umwanga y'umutara katabaza ko kugenda no mutwara umukazi akiraba yagenda giruguru umwana katete orukujinanizwa hanshonga zo kuhereza amabanja ningashiza Aroni omuyibikiro rero muri yabo yanje sako owikitindisa Monica Blankidi arje no kushaba abanyakibina okubasa kuguma obutosha nibahereza yo bwineshikire bantu benda kuyihayiza Aroni ecyari kugira ngo ecyo nikiyambaho namabikiro gisente okubahereza sente zibakora ngo bashemerirwe bitu kutarugambe bishuba kandi bakabahereza sente ezikubarenga Njibo Monica Blankidi kandi board member wa Rwanda Sako kandi shitamaka chiko akaronzi members ndakubagambira kwa Ronzi kugira ngo mwetegereze maza kuma kwakira Ronzi umwe mutube trained abakwatire na Roni yani mushome Ron form manye sente zirushimwe kubana utwara kurugiro ko bicire kurugera income yawe kandi expenditure kandi gumushobore Ron officer abo kubana kituyamba kumanya ko entase yawe kandi neshoza yawe
nibo banomanya gukora shashuri kandi ikindi narge no kugira ngo engenderwaho n'inke munonga ezo kubasa kurebuka ngo umuntu yatunga akasente ari kugira ngo bwisugwa no kugamba amazu manangwa no kweza kitinisa nibyo byonka ebikujunanizwa hacinto okutasiya sente waza kwemerera umuntu members nyenda mwetegereze mubaze murebe sente ezi memba ari gutwara abo ko batazimanyire abo kuba wotwire sente none inkana watwara sente nayingayingana nogwe wamwemerera abo baro no yishe kurema niwe memba wayemerire umanye ngo izo sente zamuremanye izo gushasha cyo ko yanangereza ngo umanye security yasinjire aheri na noko tujibara shilingi zingahe kore nandaka milioni 10 bene gura milioni 25 kugira ngo bundi kwera murema baza kujukuza sente ziziboneka umanya he gushangwa na chairman beshengereza umutu yambe mu verify neza security wakuba yakira mundisho bank atagaruka kandi akagisingera banke Innocent Trust ogunoro kujunanizwa hanshonga zo kwereza amabanja omuyibikiro ryo rumwe ryabo yanje sako arje no kwigaba zira kushamesa abana babo okubikira nyensya nko mucwe murunje ahabo kuba n'ikiyambaho. Izina ryanje Manyata Innocent Trust kandi nikora ka credit manager buyanje sako izaba twatwineho zono meeting ningashi orchiko rw'abantu ba member bitu abarukunjiri umutawuni kandi uzumaze mu kintu cyona cyatamburaje twaba tukikira aho akanisa yiti ya All Saints ba member bona bijura bwinji kandi twenda kwebaza abantu bona bije kukikanitwe abo kubasa kwefereza kire kabo bakabasa kwija bakakikanitwe mwene rizoba ashondese twagamba bona muno twaba tubinire intendance ya English product salon product sensia twaba tubinire twabasa kusharinga aho n'abantu kandi abantu bona bakazishemererwamo umwaka gutandikire sakuba tino product eyitubaretire ibakweta youth loan loan yeminyeto yona tukwenda ngo iminyeto tandika naye base kwekurakurana ebase gukoresa sente ebase kuba productive zo mu system abo keminyeto bagenagirire munonga bagishabe misingo bagishabe capital bangu bagishabe ibintu byinji munonga mwen buyanja sako ebase kukitateka ikintu cyeminyeto kandi twabasa kugira ngo iminyeto tubase kugiteka mu system. Julius Akanyujuka ahabwa GNTV omurukongere turukurwaho kandi tukayongerayo nabwo tukiriyo mu district ya Rukongeri no kugira ngo obwahati abicyariza baragaye no kushabwa kubabasa ubutosha okugumana bakuratara engenderwaho nangwa n'imikororo yona eri Yesu Kristo yasigiro munsi nangwa no mbiburi okwe kubanegamba okutamburiro mu myanga nangwa no mihanda ya Yesu ibyona beje no gambwa okitendisa Bishop Onesimus omukushoma okubase kubahuiza ryanyuma abazyo kandi honaha okitendisa Bishop Onesimus ngoboka yongire no kugira ngo abaziro bwingi bine kugumana bashomesa nangwa no kubangura abana okukunde dini kandi bakamanya ngo kutamburira omuro mukama nicyo cyonka ekikuyamba no kuletera abantu bona bayongera kutunguka ubu bakutamburira hansi yo musinge gwa Yesu Kristo. Oriyo mureberezi wa kanisa gabarokoraga kwegita hansi yo mukagoguru kumakogwa National Fellowship of Born Again Pentecostal Churches nafupa ko mu ihangeri ya Uganda na munongo mu cyange cya Kigezi wekitensa Bishop Onesimus Byengo Mangoboka yargaye no kushiga kandi ngo no kushaba abakristayo okubasa kuga ahabe bakora kandi bakagaruka bakatamburira omukitangara cya Yesu bantu benda ngo bunde nyense yawe kabonera force you into things before their time. Verse 16. The Bible says, now when evening came. Bishop Ngoboka je no kugamba byona mukushabo kubaze kubahuiza ryanyuma abazi wabena aho ikigambo cye nahira muzero ku mankeri ya God's Embassy Church rukushangwa omucyari cyabunura aha no mu mashuma ga division ya Rukungiri municipal.
nshonga zo kwetisa nangwa no kugarukana Bishop Ngoboka arigire no kwiga abakristayo okubasa kurugayo kandi bakijumbira mu mucyo gwo kushaba ubutosha ngo ahubwo kubo kushaba ngo kufutambira buri kimwe kandi inkoragana nangwa no kugarukana mu bakristayo n'ikintu cy'amani munonga. Oriyo muhwezi w'umugamberezi wa kanso eyarukungiri tendije kurekana wo kitenesa Honorable Kamusime Boaz arigire no kwiga abazire okubasa kweyongera kubangura abana babo ombye bwegese kandi bakabashashurira buri kimwe cyona ahubwo kuba ngo kushomeza umwana nicyo cyukusinga. Hello Ugandans, amazina nira kandi banyita Kamusime Boaz kandi uri kansara w'Eminyeto a municipality deputy speaker a municipality kandi nakanise ituri akoze mbase nikoranga administrator nimbaza kutwara umuco gwo kusima abazire n'abana kandi mbakurusa umuco muri kiringo cyo batwiremo kandi ukurusana n'abazire bebare nonga mbasima abuku basa okuma abana bakabare kumumbera ndunji atwaye kumukire ko garuka ishumiro hati nyita Eminyeto na n'abana abakubasa kubenda baza kugaruka kwiyongera ayishumiro ukwetebekana sakare agoba nkabo bintu vunanizo bubini kwani betebekanisa okuringo baza amashumiro then ngaraka ngamba n'abazire kugira ngo barebe akuba kubasa kubona babasa bari ngo batebekanise Eminyeto cyo kurabira umufizi na nimubyetengo by'amashumiro na nibyetengo by'abane bakwetinga nahayongire no kuterera umuranga abazire kubasagumana bamanya ububasa nangwa n'ubweremwa bw'abana babo bantu benda kubahweraho mu kwetungura ngo ahabwo kubeba ibintu byo kubayambaho na munonga bantu bashoma kuri ngo batebekanisa tubabasa kuteganisibwa igeneta mu yufutandika bintu batandika umwaka musa babase kwega ahubwo kubantumanya ngo ukwegesa nje kubasa kutuma Uganda yitu yabasa kweyongera umumisho na intunguka yagumiza umuritu so no kureba ngo Eminyeto ni tutwanda kuja kuba bebembezi banyense tukaba bategeke banyense tukabasa kuba icyo kurebera onyense twayitebekanisa twagenda twakoraje kandi tugira umucumureje twarenga twagenda twagaruka twashana nabyo kuturayika ishumiro then tubase ukwimbisa rahanga no kumworeka ikishani kirungi na nabantu benyine bakubasa kuba batirimo kasente kutsupportinga no mukushoma tukuremekago yakubasa kuja kukorera nyense ibi nebigambo bice nimbasa kubasima webare munonga kandi mbasibara ukugenda je mukashoma ayishumiro umwaka musi agwe 2025 Julius Akanyujuka ahabwa GNTV umurro kongera. Kongerayo kandi hono mugani mahurure no kugira ngo hatushume omuri Rwanda owe ori umunyishengero je no kuterwa karuru obwa hati tendije kurekana wokitinisa Honorable Bruce barabakabasa yargayo no kushabanya Uganda okubasa kugaruka kandi hona bakwatanisa nabo bona abayangine nabo ombwire bwa karuru ejaru kugira ngo n'ikintu kibi waiza kuanga umuntu ombwire bwa karuru kandi ukagumiza no kubwanga ne yargayo no kuterera abanya-Uganda bona okubasa kwetisizana kandi cyona nakiherera kugira ngo nawe arigire no kwetisiza Venerable Nkwasibwe nabo babasize kuyomba mu karuru obabe bari mu kushaba ahakanisa era kumanke ya St Mark Karo era kushangwa umugombora nejo eyamuko mu Rwanda district.
Honorable Bruce barabaka basorje futerwa karuro kubasa kuba munyishengero w'abantu ba rubanda y'uburenge bwizoba n'ingasho rubanda wese omushengero kuri gihangiri ya Uganda abo mu rundu rw'ikumenebere obwa hati yargayo no kushaba abanya-Uganda okugumana basasarana kandi bakebwa bwa nyuma y'ubururu okuhendera nangwa no kwara kugira ngo engungu ejo tineye kuba neta abantu kandi bagereka nikiba kibonire ebyona arije no kubigambiza ryanyuma abazyo omukushabo kubaze kubahira mizero kumankeri ya St Macaro ero kushango mugombore ya muko aha no mu district ya Rwanda wabe na itisiza Reverend Venerable Ernest Nkwasibwe oyarigire no kureba n'inyama zo mukanwa obabe bari ombwire bwobororo Nabonye bakadebijwa bataratubagira irowa karahanuya kunkebyo tukabimara werera mu bisho ga bishop nishaje kugera amabega kugera mbere ati ntabwo nakigikoni tutarige tukori Bruce arigereyo no kushaba kusasirwa ari kugira ngo ubuzuma ibyabiroho bikabahombwire bwo bururu kandi kwatagana hagati ya Venerable Ernest Nkwasibwe na nawe yakargayo yahendagurika yacwanyaguruka bito bwa hati agiye no kwetiso misho gor kukura obureberezi obwa kigezi tindijo kurekana bo kitene Right Reverend God Akanjona ari kugira ngo basasirane kandi bagarakane yo kugira ngo yarambiga tubirugeho Alors, on peut dire ça, pas de l'eau, Venerable Nkwasibwe nawe arigire no kugira ngo ubuzima byabiroho bikabaho bito bwa hati ibyo birigire no kuhendera kandi bine kwatanisa kugira ngo bundi rubanda ikabasa kwenja kugenda misho cyarigire no kushaba nawe abanya-Uganda bandi okurige no kwatanisa kandi ngungu z'ubururu bakazerekera okugira ngo abari no kuteeka ngo bine ubuzima no wishimubwe kigambire Yesu ndajana bashibasa bonka abantu barashibasa itwe ikikoranyira mu twetese turasasa n'itwe no mutima aho twanatara mu muntu bakariha tinda Rwanda tikavuga usiye sinde tukabura aho twatukarwanisaga mu Rwanda Right Reverend God Akanjona arije no kugira ngo ikikozorere n'ikintu cy'urungi kandi nakabonero ko kwereka intunguke irabase ko yongera kubaho muri rubanda harije no kushaba abantu bagumana bakwataganisa bwashesha bwira bantu benda nyensi yabo ibonere no ntunguko mbyanga byabo abantu batandike bagiha abantu batandike bagiha igo cyacu kugira mutima wachima kandi ubu wakimara ubwo wakimara niko dutekate icyasiga mutima kwa akigikoni nawe yakima icyasiga mutima baba bakade nibamere nibandera kabatiya nabo bakimara ahubwo icyo kizire kisa ngambara mugezo cyawe kwani kiwa kandi okwetisa kimwe mu bomana bomwe dore mu gwamuro urugore ni waruciye kuko kubyagenda niho nareba uwisheni n'abapagire n'abatarapagire n'abarwanire n'abatararwanire bona nawe wese emerera gutera umugabo bona nawe Ndizasima gagese ahwa GNTV agarukoski amu service ni yemwe hona nabwe owekitenza Honorable Bruce barabaka basa arigireyo no kwiragana sakwa kwija kugumana abangeraho amaramizo okwetorora rubanda yona akanda tashorire obane yoburwa bwizoba ningayi no biborenge bwizoba ecyari kugira ngo eco nico bebembeza ubona bine kora okumbyanga
okwerekeraho ekyo kutandikiraho ningashinke ekyo kureberaho arigireyo no kubasa kusiga yasigaho amabati 12 ago kubasa kubanjeraho ahanju eraho nayo yombekwa nayo mureberezi olabari abureberezaho icyaro kugira ngo ekyo muri mwebembezi nicyo cyane kubana akora okwetorora ihangari ya Uganda twani twenda ngo ihangari yitu ryongere kutunguka. Oriyo munyishengero w'abantu ba Rwanda West amushengero kuri hangari ya Uganda kandi rugero no kuterwa karuru ndije kurekana ukitensa Honorable Bruce Barabakabasa arigire no kutandikaho umwuga gwo kubangira hamaramizo ukwetorora Rwanda yona kandi ho ni kirebero hizari ya nyuma bazyo aharigire no kwikahira mizeru ku makiri ya St Mark's Kala Church of Uganda ero kushangwa akidiko na Rea Muko omugombo Rea Muko mu Rwanda district kandi akariga yatyo akabahereza amabati 12 ago kubasa kwatara ho enju yo mburuzi ahira mizeryo ayo bisho kutanga n'ibindi aho bari jajerewe unganira kusima no kusima uburebezi bwa Kigezi aho kumamura hereza abantu amulonga ibintu by'amezi ibintu byo bwegese n'ibintu by'amagara amuri mayo bisho abantu bakuna bakara bine kizibu kirwayo bine kizibu cy'amezi kandi amanyamwe kanisa ya mayo bisho bikoraga amezi mingi nina mayaga karagarira kubasika kunga abantu babakara bine kizibu cy'amezi mayo bisho umukushomanuko kumwe omuyiramizeeryo w'ekitensa Right Reverend God Akanjunda oliyo mureberezi w'ubureberezi bwa Kigezi abwishonga ingashi ahabwa amaramizo agabakuristayo arigireyo no kuteka imikono ahabantu kagana babera barigireyo no kweyongera kwigita ahadini ekikuristayo kama wapero mshabano kama wapero mshomkweka kwanyu mutanene bikushisha magara mutanene byakawuje natyo umutima kweka kwanyu amukuganiraho n'abantu Bruce Barabakabasarije no kugira ngo nijagumiza muno kwatara amaramizo gatarga munagamwe kwetorora Rwanda yona kandi hona naije kureba ngo abaho obumwe entunguka nangwa n'inkoragana hagati ye n'abantu babutosha ikimwe mu bibangambiri mu Rwanda naco ungamani gitu ngabaye mbina ugarahera cyo murarebera nabona abaratucira Bishop wetu n'abandi n'aba government ndeyongera tero muranga ukumwagambire cyo mu campaign mwero kakasimo kakarura kumwambeye Yesa karero nadaza kwakira mabatigana makujyana ngabantu wakiga muri mukaruru kongana ndara manyaba ndakibasa akabwamani gabanga aribona ganyu ndamanya ndakibasa kandi Yesa karenda za kuchukua Mayor Bishop Nanje no kushobora hanshonga yo kugira ngo okwatara amaramizo ticyonke cyarakore kurekanaje kwija kore ibintu byinji munonga kandi hona nabo arigire no kugira ngo buri kimwe cyona icyarabe nakora naje kuba nareba ni gitungura Rwanda Uje myaka bitende n'abandi bendera abantu ba Rwanda bose nena ngore munonga ne kanisa ndijo myanya yo kushabiramu kureba mutukunga abantu beyitu bagaruke hamuranga bw'endungu umuranga wo kwirwa mu mashomero umuranga wo buyonjo umuranga wo kurwanisa kureba mu myanya y'ivyona erarebekaje kandi rahise kitinisa ebyo buramze bitwe patisa birabasika kwa byabayo mujumbu yazana cyane alifoku akanyo kushira mamizi gatatekire akarwara senyiga aragambira abandi bajungu tino ryashobora wele kitobyo jori chikuru leti kitobyo desani chikuru hamwe cyo kureberera amagara omukwakira amabatago w'ekitensa Bishop God Akanjuna arije no kwebaza Honorable Bruce Barabakabasa kugira ngo icyaro nakora ingerekera cyarumwe enkoragana nungi hagati ye n'abebembezi b'amakanisa yacyaro kugira ngo cyagumiza Rwanda neje kuganyurwa munonga omwebembezi nkogo ahubwo muri akora navuga kwikizira yakiri byaraganise yakiza kumusire muhogo kandi bamiza kimwe kubyo kozire leto na toni kibasika kama kubasise icyo kushaka reju
nubona nireba abantu bigera ku bumbire kibakinde kandi ukaka basa cyakubire muzo kugira ngo kasheshe muze kwakira amazi atacyakubire ibyo mugende muzakira ona ni moto wakwakira kandi wawine no kugabe kwegumira aha kukuba uruhije mubire muri na president ushuma nongera nebyo nabyo byandikuza ukakukiri ibanje yo kwisha kwakira bisho konkuka tujira mu mucisha ko kusima abakwira kabi ubwo wakura icyamezi icyuwagamba itwe Nzasima Kagezi ahawa GNTV agarkosi rero abo mu ofisi bije bahagirene baremere ruga mwamizi gari kwingana ki kabagari ninji nibagarabya he kugira ngo gayiko mu bantu ibecho boje ni bakitima bakirero ngene yaba binde shuru muri sanama ofisi y'amizi nazayo nagira taza tubwine shuru umusozi kumwe rero ni twaheza ku rwoko kandi hona umugani mahurre aginkwinireho agibyimizana aginkubasa kuraberamu timu ya Liverpool icyo cyanyicero erigere yayubwa kandi rufuterwa golemwe agori 2 ahariyemwe rufuterwa timu ya Manchester City umupira uguye guriyo gukuri hano kombisa hani kandi ubuzume bintu bibonire timu so njumanyisa ngwe mpaka eza Premier League zijonze jendo mishu izari nyenchakare epakeze ndijaga kandi hari hempira nyamwinji bite bibyona tuje ko bikuritera nyenchakare omahurire gitu gatarga munagamo ahadakikanje zikubara ko basa kwegita amajingo gashasha tuzecho kiri anyakazoba bantumwe ro kubanza rwa kabiri omukwezi kwa kabiri na hebi byabasa koma binankuyinire nebitakutebekanisiza kandi ubuzuma aho cyo kiri anyakazoba dizasimwe kagese nugugagari amazina program erikumaka evening special ni yerugarakam ebiro mwenda nuko byarenga bityo murare kununji tuje kurebana izo rya nyenchakare.